Tondo ni go. I want to prepare you mentally. Tondo ni wakua. We mudu mwega. No wakua. We mudu piu. No wakua. Wanaisha tukuzwe. Wende to no wakua. No mene to piu. O nawe no wakua. We mudini piu. No wakua. We mutoku no wakua. Na mutire geku ya getonga kana kamudi. Adwo de ku anese. Adwo de ku ku anese. Process ya ku da nese. No bere social. Bere ya mudu agai. Na bere tali ya mudu agai. Tiara. Para Yesu atukuzwe. Why do we fear death? Wewe tigireta kukwane. Hapo tigireta. Aya, ela yudo na musika bole olani hii. Wewe tigireta kukwane. No na bina na makolo zile bizoba bina na makaya. Hatire mundo tigireta kukwa. Ona wewe bizoba. Amwele na watu ilika kwa karako kimwena. Mikora ile kale na ile torado makina binguni kwa baba. Hakuna matata. Ngiambia misika kuvuta ni matata. Ona tutirenda kwetwale. Nikaye tumuri amekuo. Na makiwa pato sorei kama mwana wa Ngai. Adoga makiwa ni pastor. Pastor kwa kwa roki. Roga nenie na tatende mwana wa Ngai kana kwete mwana wa jenga na gitari na vita na haya. Because we all fear death. Not to care you connect as Christians. Bwana Yesu atukuzwe. Na toimwe ona muhono kia watu no abeze kukagira. Toimwe ona kamenya kina ngi kukimurorete. Mane toba ya kareye. Atebora kama kwa wote. Tenda ikombe. Tomo na kenya yoka tineru. No Jesu na tigirete geku. Tono ni amenya na eno hoti wa Victoria. Kile tono na tigirete geku. Ni tono the nature of living. Majoy kana manga na makazi kwa baba. Wala Yesu atukuzwe. Mohonoki tigirete geku. Tono na Yeshua. Kana wewe akali kwa baba. Omondi utoki kontro ha Yesu emwene. Mugia ke uloke. Yobenu adiki na kugera uru. Ashoke emwene me. Oiga tere dado tereria. Dona yuo de muria diku na muria dero. Ciana cia mama ne mohare yo gikaro. Ne tothie. Eno no tothie. No tothie. We mwene okia twere turi ya dena turi ya diku kuri na gandu makinyanire. Eno no tothie. Twendire ndagothie. The God of nature is where we are. And Christians do not see death as victory. Where else, as a believer, death is victory. That is a more easy to grow. That is not more easy to grow. That is not more easy to grow. Laisha mwa lizi na rasa bioleki. Niko hoka ni hota nene. Wanaisha tukuzwe. But the nature of life. Kama na modo ya tigere ku. Tolo wewe hali oraje na kuenalo. Wewe kali ya gedi ne kangegiria omu. Uriokire kwa Ngai. Otweka mugai wotha makiuso twiriragiria. O mundu guys itwo twikareto we utiri mundu to gatigio kama maundu kagegiria akona mundu wa mundu. Bwana Yesu atukuzwe. Na nikio wetu maadhitigere. No man tumakitari ya deni wetu kulianza Saloniki wa mbere inya. Mundu wa Ngai. Ja somo kaja hapo. Ende jamaa mundu. Unajua kanisa metili yote. You can have a camera car. To go na kabuhanikani. Begera tuhani ya gorosi tu kwenye tera lizi.
Adasabu chama bere inyam wabere muharebe kumina ka. Tuone modo waragia maodo mago toma ifwe believers. Topia kuona ke ku eza loss. Tuona ke ku eza victory. Seeing death as victory. Praise the name of the Lord. Yes. Seeing death as victory. Because believers should not believe or behave like non-believers. Berila ya mudu waina na amgai titabere ya mudu matwai keibana the same gekone the same no berila the same berila tiga sero wandi berila e commento no berila tomo komo thingi wao ni ukometa mwiho da hoya ni mudanyo mwe berila yakwa yakoma mwiho wala Yesu atukuzwe tiga koma mudu ina mwihoko tolo berea mudu mwihia na berea mudu tali mwihia berea iso sieni iti hana ile o mudu yoke diye tolo na ilato iso wekiriti uwokiro unasio uwuliwa mudu wakuwa uliwa kwa vitaile ona yukiro uwokiro ano Bwana Yesu atukuzwe natubambera nisa ulikiwa bere inya kabiri mwale kubinaka amwito teketi ate Yesu ni akuire na amesoka akiriuka igwe amwitwe ne tweteketi. That means as believers we believe in the power of resurrection. Amen. And koro emwetekia na nione gaja na tebe ukariuko kuna mapira kwa tono mapira sege ya ndio maana ukariuko iwe kakima nafikiri ukahuka ya kiuruki ukona akataka ukora wodu tosio amune tweteketi. In our faith we believe that Jesus died and rose from the dead. Amen. Ogo nogo tweteketi tereka ya kare Yesu liki atereka ya kare Yesu liki yakare hidani ya hamwe nake aria makuite meteketi Yesu ne akare hidani ya hamwe nake aria makuite meteketi Yesu thank you wa Yesu sio kare ho Bwana Yesu atukuzwe ndimo tukakatiriri tiko takimenya ule akukizo kwa kuikale ndimo leo ya akai muthenyo umwe uraika umwe tu tondu tuiba akalubeta kaigithwo hali atina Yesu ni akaneo nigetha akahuke ni ndiragirira na kukume muraika umwe ukuboekete ara kani kabdawira akaretia na guku tono bicho ne to uteya to ya horo ba ke kumuno ne to uteya no horo ba ya muno no ato matrenda kwenda ato matrenda gotikeria right God so no nyere muthenyo mwe aume akanyitya ria na guku na mo akoso uma na iru kahuo ega pi oro kono gotesta asokia na koima ne ga horo ohode Yesu atukuzwe. Nigga horole kiatia. Ohode na tumelia kula baraka. Magai tolo meho. No man kama kwa gatiriri. Na watu wasio aliyamaga kuwa moya ina na Yesu. Wana Yesu asoka. Mani toka gatiriri. Ni makare hanelio. Amwana mwana. Kwa kagiri maukare hanelio. Bwana Yesu atukuzwe. Ni makare hanelio. Ikweta imagine Yesu hawo. Nikiona nigaraga ni mabla tere. Ala me hono kinetie. Ni bada reni ya betu hono kinie. Bio todo Yesu bituna wo akeo kibia. Ogo tura me no no me kaja. Akeo kibia na mona to edibia. Ona yero ya mona to kaja. Leo kadikeria. It means ona ni kuingia kwa joende na mwadani nekore na mwihoko ati nekore ya kwa mwaina na Yesu makare hanerio ti Yesu apeathie tutwaranĩrio nake uriore mwega mũno tutwaranĩrio hamwe nake hamwe
kamurana kembere kuri yathi niturumitwo maneno wakume twana sabio ndio woho we twanandikwo mitandao ndio guys ndio wa mwana ni ngai wa matwini Jehova Yesu ndiende kiatenewe twatwarane ndio leo tware hinanio hamwe nake